Haga jingla kai Women Premier League hapren ka Gujarat Giant Persia ke Mumbai Indians. Haga ngi jingla kai ka Mumbai Indians kala la ban pelim ya ka Gujarat Giant dah nyau wicket. Bar haga ngi jingla kai ka captain jo ka Mumbai Indians kala la ban kamai hadu nyau peway runs. Haga jingla kai Bundesliga hapren ka Dortmund Persia ke Werder. Haga ngi jingla kai ka Dortmund kala khur ka nam job. Hadin bakala la ban pelim ya ka Werder dan lain anon. Haga kai Coppa Italia round 16 hapren ka AS Roma Persia ke Torino. Haga jingla kai ka Torino kala khur ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ka Roma dan laila ar. Bari ka gol pen job ka Torino kala yo pen chap ashwa ban kut ka jingla kai kata ha menit ka bakandai peu. Haga jingla kai Copa del Rey round 16 hapren ka Deportivo Persia ke Atletico Madrid. Aba fai shagna ke jingla kai baro artri kan hun kia khai klemla ban pen jar hadu bakut ka kelas stem badai haga kelamet ka Atletico Madrid kali yo ban chap ya gol ka banim kong Lyngba Griezmann haga minit ka ban riu phawai badai le magna ke shigol ka Atletico Madrid kala la ban pelem ya ka Deportivo da shigol lanon. Haga jingla kai EFL Cup semi-final first leg happening ke Newcastle Persia ke Manchester City. Haga jingla kai ke Manchester City kala khur ka nam job. Adin bakalala ban pelem ke Newcastle da Arlanot. Baria gini ke argol jo ke Manchester City lay ban chap Lyngba Semenyo haga minit ke basan peulai badu cherki hashwa ban kut ke jingla kai kata haga minit ke kandai peu plus kandai. Haga jingla kai French Cup happening ke Bayeux Persia ke Marseille. Aba fai shagna ke jingla kai ka Marseille kala khur ka nam job. Hadin bakalala ban pelim sok ya ka Bayeux hadu kandai lanot bar haga ke jingla kai Greenwood ulay ban chap hadu lai gol naga benta ka Marseille.